kunento belokhu engixaka la lokho ngiyibuza ukuthi hawu yini indaba la ngihamba khona ngihlangane nabantu belokhu bengitshela ukuthi bayangibona ku TikTok ngoba phela ngiyazazi ukuthi angidumile ngaleyo ndlela leyo. Ngicabanga ukuthi ngalesa sikhathi futhi ama-followers ami ayesemancane kabi, ngicathi ngangisela ko 10,000 hayi njengamanje njengoba sengibo 40,000 nje. Kodwa futhi nakhona akusiyinto engathi idumile, engathi mhlambe isekwinto ngempela ekufanele ngabe abantu mabehlangana nami bengitshele lokho. Sengizeke ngithi-ke hayi ngisafuna ukuyithola ngempela lento ukuthi idalwa yini ukuthi ngithi ngingadumile nginjalo kodwa abantu belokhu bengitshela ukuthi bangibona ku TikTok. Sengiyathola ukuthi i-TikTok yabona mawusuke wenza ividiyo, into yokuqala eyayenzeke kwividiyo yakhe iqale isense ilocation. Kusho ukuthi ividiyo yakhe iqale ivele nje kubantu abasuke bekuleyo ndawo leyo noma abantu abasuke besondelene naleyo ndawo. Amavidiyo akho nje aqale evele kulabo bantu bese kuyima-ke esabalala-ke esedlulela-ke endaweni ey'the ukuqhela. Kulungile-ke ngoba sengikutholile lokho, sengiyakwemukela ukuthi kungani abantu behleze bengitshela ukuthi bangibona la ku TikTok. Kodwa-ke sengicela into eyodwa-ke bafethu ukuthi ngicela ukuthi ukungibona kwakho ku TikTok ungakwenzi kube isimanga mawuhlangana nami. Angikuthandi ukuthi manje bese wenza ngazi ukuthi wena kuyisimanga ngoba nakho sekuvele mina ekubeni wonke umuntu enawo TikTok. Kulungile ngizokwamukela ukuthi uyangibona ku TikTok kodwa-ke musu ukwenza ihaba phela lokhu kubabaza. Bengidlulisa nje lokho bafowethu. Kunento-ke lana engeke ngithi mina kuzo zonke izinto iyona nto engeke ngize ngiyixolele. Uyabona ukweyeka ukuthatheka kancane bafowethu, ayi mina ngeke ngixolele ukweyeka, ngisho ngathiwa wakwenza ngisemncane noma wakwenza kanye, ngeke ngize ngixolele lelo phutha lelo. Ziningi-ke izinto eziwukweyeka abanye abantu othola ukuthi abakunaki ukuthi kahle kahle umuntu usuke kweya. Kunjengokuthi umuntu uthi ukhuluma naye nje efonini, nisaxoxa uzomuzwa esethi umuntu awubambe kancane manje khona umuntu osangifonelayo. Kodwa nawe njalo ubukhuluma naye efonini, kusho ukuthi wena lapho eyakhe ikhola ibalekile, kusho ukuthi kubalekile omunye umuntu ofona eceleni. Kunjengokuthi uthi ufona wena umuntu engayibambi ifoni yakho bese yakutshela futhi ukuthi hayi kade esekuyikhola. Kodwa makufona wena nje, yabona uyakwazi ukuthi yakhe ikhole emise ebamba ikhole omunye umuntu. Lokho kuyaveza ngempela ukuthi umuntu usuke kweye kuthatha kancane. Omunye uthola ukuthi ikhona ekhuluma nawe efonini, uyambona futhi uyaxoxa futhi eceleni uxoxa nabanye abantu. Ukweyeka loo nto leyo ngempela ukuthi ungathi ukhuluma nomuntu la efonini, funa ifoni nje uvele uyidrophe ngaso leso sikhathi leso, uvele uyivale nje utshele umuntu ukuthi uyobuye umfonele. Kufana nokuthi umuntu umamfonela, umuntu masuke umfonela asikho isidingo sokuthi uzofone kabili. Mamfonelile umuntu angamthola, umuntu ngale izovela i-miss call ekhombisa ukuthi uke wafona. Wofona nje kanje uma umuntu eseyibonile i-miss call yakho makuthi akanayo airtime uzo-call back. Mayinga-call back-ile myeke ungabe usafona futhi okwesibili. Lokho wenzelani? Wenzela ukugcina isithunzi sakho ukuthi into nento osuke uyenza umuntu eyithathe serious. Akufanele into othi uma uyenza umuntu bese eyithatha kancane. Njengoba nini sibone nje bafowethu sithi masihlangana nani umuntu ukuthi wamgcina kudala mhlawumbe nisakhula nisebancane, ubone kahle ukuthi hey nayo thothi uyayibonela nje ukuthi lo muntu akekho nkamnkam lo muntu lona akangithokozeli. Sisuke sikhona-ke isici noma ikhona into awayenza owangikhombisa ngayo kungeya. Mawukuthi wake wangeya nje okwazi ukuthi ngeke ngixolele mina noma ngabe intombazane mawukuthi yake yangithatha kancane nje bese ecabanga ukuthi ngelinye ilanga siyohlangana ngijabulele, angiyenzi leyo nto mina, ngiyokuziba njengathi angikwazi. Yomani uyitshela ukuthi mhlawumbe sengiyayitshela yini senginempakamo, angeke nje ngize ngibe nandaba ngoba wangenza into ebuhlungu engingeke ngize ngiyixolele. Ungaloku ukuthi mina okhombisa ukungeya, wakhombisa nje ukungithatha kancane, uyikhipha udu empilweni yami.